Nidaul Islam. Kanihilan nato maksud maniutiyo na maniutiyo in maksud sin Sheikh amuin hapagbaktol niya sin kitab ini hasupaya in kita niyo katan makakawa kita niyo paidda maniutiyo ha amuin panghati atawakan hinang sin kita niyo adlaw-adlaw labay ring ha ilmu hasupaya kita niyo maghinang atin niya wayrong pagduarwa tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang singkitan niyo. Sabab maalum na mga maastay mangud na mo pag-agama inhinang singkitan niyo labi-labi na amun pag-ibadat tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya wala limaway ha ilmu amuin maksud ilmu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala laway ring hapamandu pagpahantang si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanto na sadya iniyan hibalik kato di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya di nga sabiat to kalagihan sing kita niyo labi-labi na hahinang sing kita niyo hakabuhi sing kita niyo labi-labi na tuod sa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala timinggil siya ha ilmu amuin ilmu labay ring ha Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamaksud daisab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkulang maglabi baha in tubtuban sin kita niyo dahil hindi nahaamuin pangadjian hikatuha kitab amuin pagyanon arkan al-iman amuin rukun iman unum sa magkulang maglabi in tubtuban sin kita niyo baha dito nahaamuin pangadjian hikatuha kitab amuin pagyanon arkan al-iman amuin rukun iman unum sa magkulang maglabi in tubtuban sin kita niyo baha dito nahaamuin pangadjian hikatuha kitab amuin pagyanon arkan al-iman amuin rukun iman unum sa magkulang maglabi in tubtuban sin kita niyo baha dito nahaamuin
al-iman bil malaika. Amuin pagparatsaya pag-iman nato haka malaikat malaikatan inini dayng ha mga makhluk piapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala. In pagparatsaya nato ha dayng ha mga piapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala biya na si malaikat niya inini suway kita niyo magkahakad mag-iman biya na sintuhan na to Rabbul Alamin aun piapanjari niya hinang niya sundalo hamunain malaikat pagtawakon ning mga malaikat ini amunay niin dayng ha mga makhluk piapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum. Amuin di magmamaksiyat, di magsusulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na magkahakad kita niyo in malaikat ininireng ha mga iman para kala gaib. Amuin pagparatsahyaan sin kita niyo mga maastay manghudna mo pag-agama. Amuin ini in long tabihan para kala gaib. Batin kita matawag kita mu'min, matawag kita bariman, suway kita magparatsaya sin parakala gaib. In rukun iman unum gaib kataning kamatauran niya. Ayaw amo sadya in rasul iban si mga kitab-kitaban piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini abutan si manusia. Ada pun ni malaikat umunamunan Allah subhanahu wa ta'ala in malaikat in adlaw akhirat in kadar mangiiban si marayaw ini deng mga long tabihan gaib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon nakaabot manusia kanila way nakaingat way nakakita manusia sa ini subay kita niyo magkahakad in auntoy in mga bihato in malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala magkahakad kita niyo hajumlahan in sila malaikat. Hajumlahan in sila malaikat. Aun na malaikat hati niya ininitiyawag sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan malaikat. Sa aun day sab biyay takato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun day nga mga kangan-nganan long tabihan sin malaikat. Piagsabot biya na si mga long ta Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir, Ridwan. Ininireng ha mga long tabihan ngan amuin tiyo gila kato at iniakya ingatan ta in sila ini dahil ha mga ngan malaikat. Biya na sinaki magparatsya kita niyo hangan in sila malaikat hati niya magparatsya kita niyo hangan sin sila malaikat. Yung malaikat ini piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha sahaya. Dahil ha sahaya. Sabab in kaya ingat na to dahil si hasahaya piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabtangan hadis sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sabda sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. At niya piapanjari in malaikat dahing ha sahaya dahing ha nur in malaikat aun daw sabdeng nga mga hati niya biyay ta kato sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabing Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas niya kita in Jibril mangbiya din hantang mangbiya din long tabihan in lagu niya akan na nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma bayna samhati udunihi ila atiqih masiratu 700 am. In sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amuin ablang long niyasin amuin amuin duhul sin tay nga sin Rasul sin malaikat Jibril beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mangbiya din in laggo amuin
haduhol-dol sintay ngayon sambil paakaban niya in ablang niya bang mo panahon 700 tahun inamuin layo ni biya din inamuin layo niya bihan laong ta bang mo siya panahon in layo niya in laggo niya in lakbang niya in ablang niya bihat yung laggo sin malaikat dahil mga baita kato tanyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ang mga malaikat amuin hamalatul arsh nag laong tabihan beta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian magparat siya kita niyo ang mga malaikat in sila mataod. In mga malaikat ini hati niya mataod sila. Di na ito nakaingatan bang pila yung taod nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na sadyain na muin makaingat bang biyadin yung taod nila. Sabihan na sinagi, magparat siya kita niyo hangan in sila malaikat in sila amuin sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila ini di tud magmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala amun din mga sa lagu-lagu sifat sin mga malaikat at niya in sila ritud magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in mga malaikat ini biya na sin mga amuin long tabihan tampat amuin pagtutuntutan ilmu in mga malaikat hasabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam maun sila bihan maun in mga malaikat sabda niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fima indah. Amoy atuin kabtangan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majtama qaumun fi baitin min buyutillah tinareng mga amuin bangkaw magtipon-tipon ha bay sin Allah subhanahu wa ta'ala masjid maksud mo magbasa kaw sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala pa magpangadji kaniya illa nazalat alaihimus sakinah paratungan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah salta masaplag doon kanila masaplag doon kanila mara sila katan malapay sila katan sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa hafathumul malaika salta sambil malaikat lumamod doon magtipon wa dzakarahumullahu fima indah mangkumabaya atiniya in ikaw sabbuton kaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw makita halaw masjid nagtutuntut ilmu lamod kaw mato supaya kaw masabbot sin mga malaikat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to hambuk lang tabihan ni maksud dito hati niya in malaikat aun lumamod siya misamari pa amuin pagtuntutan ilmu mari pa dunya inyan habay tasin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kita niyo biya na sinagi supaya masampul na in pag-iman sin hambuk daing kato taniyo magparat siya kita niyo ha bihat to dagbus niya sabi niya to biya tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod para kala sin pag-iman ini mag-iman kita niyo bang ununo na sadyang kaya bay takato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na haparakala sin gaib labi-labi na haparakala sin gaib jadi pain hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaika la tada'u ajniyataha ridan li talibil ilm. Maksud di hati niya malaikat hibawa niya yung pikpik niya karidaan hamanga sila rida hati niya lang tabihan sabab sinlasan niya hamanga sila matao manununtut ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Isiusiu in daing katutan niyo amuin mabaya sumud paran sinsul ka daing di pahadunya na subay siya lumamud hajumlahan si mga sila manununtut ilmu. Sabab ini nain baita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayatun ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siusiu namuin gimu adeng hapabayin niya maksud niya menuntut ilmu paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala in dan ni harap pa sulga sambil in maksud di wa innal malaika la tada'u ajniyataha ridan li talibil ilm, sambil malaikat hibaba niya yung pik-pik niya sabab amuin mga rida niya mga tao manununtut ilmu. Amoy ato magkulang maglabi lang tabihan inamuin bang biadi in pagparat saya nato ha mga malaikat piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya mag iman kita niyo ha mga malaikat hajumlahan in sila malaikat piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala sibuda hati niya amuin mga sila biya tatud ka tutanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kahinang inang nila iban bang sila hisyu iban sinwala biya ita hanganin sila malaikat in kita niyo magparat sa katan magparat sa kita niyo katan kanila in sila dahil mga makhluk piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wajib katutan niyo papag-imanan sintuhan na to Rabbul Alamin. Hika dahil mga amuin lang tabihan papag-imanan katutan niyo amunin mag-iman ha mga kitab piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahil mga tuy kitab piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahil mga lang tabihan parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Tiniya pamungan niya Muhammad ini Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ini betaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pabayta kato in amuin aun tuy kitab piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala aun paparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kapag parat sa yahon kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin ha amuin kitab biya na sin Quran piara piya turun para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na sin kitab amuin piya turun hana kauna daing hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraindi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sugpatan sin ayat hisiusu in nagkupur way nagkahagad muna pa Allah subhanahu wa ta'ala iban way nagkahagad way nagiman pa mga malaikat niya iban sin pakakitab-kitaban amuin piaturun piarasin Allah subhanahu wa ta'ala iban pakarasulan iban sin adlaw akhirat faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sila nato in tao amuin sa lusong-lusong nabang kita malawong malusong kita na amuin makalayo dahil ha amuin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magparat saya kita niyo mga bariman ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakitab-kitaban ini piara atod sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kaniya aun na lang tabihan amuin nasabot biasin mga Zabur, Taurah, Injil, Suhuf
iban sin Quran amuin yari kato tanyo bihayaon inini laong tabihan parat sayahon nato katan magparat sa kita nyo Taurat amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabiullah Musa alaihi salam iban sin Injil kan Isa alaihi salam iban sin Zabur kan Nabiullah Daud alaihi salam iban sin Suhuf amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ha kaamaan kaapuan sin kanabihan amun ng Nabiullah Ibrahim iban sin Quran amuin yari kato tanyo bihayaon mag-iman kita niyo at niya mga kakitab-kitab ang piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala puas lang tabihan ng Quran pagkahagad kita niyo tukatan at niya sibudain ununun biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala inya tuhat niya kitab niya daing tud kaniya daing Allah subhanahu wa ta'ala ada po ni mga kitab na kaunato amuin jimatuna in pagganap in pagdagdag in pagkulang in pagkatan amuin tahrif pagyanon nari na kita niyo magkahagad habihat yung dagbus sa magkahagad din kita niyo bang yaon way roon at tinanapinda way uno katan inyaon kitab daing Allah subhanahu wa ta'ala natumtumon sin kita niyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakitab-kitaban piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hanakaw na rin ha Quran nakaw na rin hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in panawag-tawag nila tukatan amo na in biya na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut amo in kataan yato mga nakauna in panawag-tawag nila si mga karasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut amuin magtag-ipon mag-ibadat sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban umani biyang kataan amuin hinang makasasaw dahil pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ato'y namuin laong tabihan piagparahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab iban sin rasul amuin kita niyo manusia suway magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala di magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ikhlas magpabuntol sin amuin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga amuin laong tabihan rukun iman sin kita niyo rukun iman unum amunain suway kita niyo mag-iman magparat saya pa mga karasul-rasulan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang karasul-rasulan tumtumon sin kita niyo in sila mataod in taod nila. Aun na kiyaway ta katutan niyo aun naway. Sa babing Quran na may ta mga mulya kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin Tuhan na Rabbul Alamin minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Aun dahil nga mga rasul iwan sin nabi kiyabay ta kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin aw naway roon dahil nga to hi taslim na to pa Allah subhanahu wa ta'ala inbiyay ta niya iwan sinway sa inya to hati niya in mga karasul-rasulan in sila to aun piarasin Allah subhanahu wa ta'ala sibu da biyay ta kato tanyo in amuin taod nila iwan bang hisiyo sila inyat tuhangan in sila rasul nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib sin kita niyo hati niya parat sayahon iban in karasul-rasulan biaway tayo sab nasabot kaina nagbibidda-bidda day sab sila biya sin malaikat at inaon darajat nila duwayng hinang duwayng on darajat nila biya na sin rasul sallallahu alaihi wasallam aon day sab darajat sinamuin pakaniya bunal na sa in mga rasul iban sin nabi in sila ni taod nila mataod sa aun amuin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kauhaan tag 5 rasul iban sin nabi halawm sinamuin Quran mahamulliya ang kanna biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin halawm sin Quran farman niya tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd in mga karasulan yang kanabihan at niya
Pia pagbidda-bidda day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya, darajat nila. Akan na nasabot pa ayat long tabihan dukaing wala kad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd. At niya in Allah subhanahu wa ta'ala pia pagbidda-bidda na mulong na in daing hamu kanila pahamu. Ama tumbay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm sin kauhaan taglima nabi iban sin rasul aun daing ha mga pagyanun ulul azmi 5 taud nila amuin nakawid da in darajat nila daing ha kauhaan taglima rasul biya na sin Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, iban sin kahinapusan junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ito namin ulul azmi minar rusul. In abdal kanila tukatan amuna in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In abdal kanila katan amuna in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya in sayyidu waladi Adam amuin long tabihan nakura long tabihan mataas in darajat niya hakatan apu Adam, hakatan anak apu Adam una amuna in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban in puasin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon na nabi mapuas daing kaniya. Sabab yato kaya pamungyat to kaya bayta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis wa innahu la nabiyya ba'di bunal tuud wayroon na mapuas nabi daing kako. Hangkan na bang aong pamagdakwa nabi hapuas sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya to dakwa bukun bunal sabab in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam habay ta sin Quran siya na yung kain hapusan nabi iban rasul piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin Tuhan nato Rabbul Alamin maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beta na sin rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na in nabi kahinapusan. Amuyat to naing kita niyo mga maastay mangud na mapag-agama dahil nga mga hikasampul na sin pag-iman sin kita niyo subay kita niyo magparat saya ha amuin rukun iman unum. Hadi ko pa masabot inamuin long tabihan kaibanan in pag-in iman ini in pag-iman hatin in iman para kala iman in siya iniri siya magbutas long tabihan iban sin hinang kanain iman qawlu amal yazidu bit ta'a wa yanqusu bi al ma'siyah. Qawlu amal wa i'tiqad yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Tinya nag-aaka din iban sin itikad mo, iban sin kaul mo, iban sin hinang mo. Ubos magtaas in pag-iman labay rin ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala magbabay pag-iman sin tao dahil ha labay rin ha pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana magbabay pag-iman o mga tao sa upama amo in nagpaparat siya in zakat wajib sa sabab sin kalam masin pag-iman niya di siya magtunay sin zakat. Nagkakahaka din tao in karayawan in adlaw akhirat in katan sabab sin kalam matawa di mag akan na in pag-iman subay siya magtapil iban sin hinang subay siya magtapil iban sin hinang di da masampul na in pag-iman sin kita niyo bang di magtapil iban sin hinang nato damit kyan in hinang di da sa masampul na bang bukon labay ray ha pag-iman sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na si mga nagkasabot sin kita niyo. Dahil nga mga rukun iman unum amo na magparat sa kita niyo
adlaw akhirat. Subay kita niyo magparat saya adlaw akhirat. Impagparat saya pa adlaw akhirat long tabihan insya nabagi siya pa dua darajat. Biya na sinagi long tabihan dahil mga rukun iman unum sa lagu-lagu amo na magparat saya kita niyo pa adlaw akhirat. In adlaw akhirat hati niya ini para kala gaib wala kita sin kita niyo. Wala kita sin kita niyo sa ini ni aun. Aun ini aun susungon sin kita niyo. Sabab in darajat kabuhi si manusia muna limabay siya daing haamuin pakandangan hina niya ikaruan niya amuin yari na siya biyaw ha dunya hikato niya kamatay hikaupat niya muna adlaw akhirat. Ikaupat niya amunain adlaw akhirat dito na magtungbas sin hinang niya marayaw iban sin mangi. Biya na sinagi impag-iman ha adlaw akhirat ini nilang tabihan darajat siya. Muna amunain intaw ang pag-iman niya long tabihan ini ni bunal tuod inadlaw akhirat aun. Aun dahil mga tao nangangahakad inadlaw akhirat aun. Sa bukong datulong tabihan namin impangahakad niya biya tanto tuod. Aun waktu kalupahan niya ra. Sabab in dalil sin pagkalupahan niya in pag-iman niya pa adlaw akhirat magpakahinang siya di mag sud paakal niya papikilan niya paatay niya hawak to siya maghinang bukon marayaw. Hakataan waktu di at tulong tabihan sa bang tahamuukon aw panghakad niya paadlaw akhirat. Amo na ito namuin lang ta panag na ang darajat. Intao aun tuod pag-iman niya gawgot halong pangatayan niya inadlaw akhirat aun. Sa bukon daran, bukon tap-tap kaya tutumtuman niya. Pagkalupahan niya ha mga waktu long tabihan kamaumuhan ha mga kaibanan waktu. Aw ni sab darajat pag-iman sin tawad law akhirat amunen iman rasikh amuin mimikit tuod ha manusia dahil ha waktu pa waktu hain siya lugal di mag-ig kaniya pag-iman niya paadlaw akhirat ang kanay mga tao aw bihat yung pag-iman niya mabuka umanyaya sin alta sin pagkahiniya mabuka mamung bukon marayaw kapag kahinya manusia mabuka kimidjib bisan da kuman ununo alta kapag kahinya manusia di siya ununon di akan sintuhan rabbul alamin nangun niya ununin diangan layuan niya katanya to hatin niya tutumtum niya inadlaw akhirat nagtutumtum siya misanin sumambahayang tutumtum niya rin adlaw akhirat adakala bang siya nakasambahayang sin isa di na siya abutan sin subo bihatin niya nga darajat long tabihan sin kaibanan manusia. Bukong biya sin kaibanan manusia at iniabang nakasambahayang biyaw na tiniabutan sin waktu bihayaon biya nagwa 100% pa sila makasampay pa sila sin konsum sa inya to nagkakahakad sila inadlaw akhirat aun sa bukong tuod biya din aun kaibanan na tinarasik hain binaybayan hain waktu hain lokal tampat iyaong kanila mimikit in pagparat saya paadlaw akhirat namon nato inamuin long tabihan sa taas darajat. In adlaw akhirat ini yatto namuin paghisab, yatto yung pagtumbas, yatto katan yung pagpasudso, yatto nakatan. Puasin namuin long tabihan kamatay amuin tay-tayan sin tao paadlaw akhirat. Ngayon kita niyo subay kita niyo magkahakad in auntoy in waktu yatto. Sabab ini rin nga mga mataod hadis iban sin Quran manunjuki paamuin bang unin jumato paadlaw akhirat pag-ianon. Na ini para kala ini gaib. Wayro ni kikita sinamuin dahil kato taniyo. Hati niya subay ato kita niyo magkahakad mag-iman sabab ini dia akan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin papagparat sa kita niyo mga para kala gaib. Iban biya na sin sambat nahinang kita niyo mu'min, nahinang kita niyo bar-iman matawag kita niyo mu'min iban sin bar iman
kuno ko matawag mu'min iban sin bariman iban sin tiniaon pag iman mo halong pangatayan mo subay kaw magparat saya sin raib bangin parat saya mo din kikita mo nari ko matawag bariman ang kanna bangaon pag iman sin tao mabuka siya himinang sinamuin bukon marayaw mahalli siya sabab kay ngatan niya haadlaw amuin biya na sin gana-gana aun da paghisab, aun da pagtumbas, aun da pagkaasin kapatut, aun da paghukom. Narayin dito hati niya bangkaw magkahakadabi to maglayo ka to deng maganib ka to deng mga hinang bukon marayaw. Nain ini ring mga rukun iman unom sa lagu-lagu. Deng mga kahinapos deng mga rukun iman unom kahinaposan niya amunain magparat saya kita niyo mga kadar wa piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sibudakan kadar pinia marayaw iban simbukon inian dengha Allahu subhanahu wa ta'ala inia ununo katan jumat hadunya ini sibuda marayaw iban simbukon ini ni pakadaran na piapanjari katu atinia piaun piapanjari sin Allahu subhanahu wa ta'ala natumtumon sin kita niyo mga myulya kamu sin Allahu subhanahu wa ta'ala dahil mga laong tabihan aun darajat at niya sim pag-ianun niya pag-iman pagparatsaya hakadar di kau matawag sampul na at niya bariman pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mo di paratsayahon bang mo di at niya kahakarun hatihunin upat ini. Muna in Allah subhanahu wa ta'ala in katan pakadaran magjato. Hadun niya ini susungon iban sin limaway iban sin bihayaun ini halawm ini ilmu panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay bihato yung panghati nato mga kadar. Kiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya masampul na in pag-iman nato aparakala ini subay kita niyo magkahakad mag-iman in katan magjato sibu da in limaway iban sin susungon iban sin bihayaon iban sin katan ununo magjato inyan halawm yan ilmu panghati sin Allahu subhanahu wa ta'ala ikarwa martabat niya at niya magkahakad kita in katan pakadaran magjato inyan labay kaya sulat na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in Tuhan na Rabbul Alamin nagparman siya inna dhalika fi kitab inna dhalika ala Allahi yasir in katan magjato yan tiniya nakasulat na yan halaw hali kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amu inlong ta kitab pagkusulatan sin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato hamano siya ini sibuda na kauna iban sin biyaw iban sin sungon iban sin katan ini nakasulat na inna dhalika ala Allah yasir iban buko niya tumahunit pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga parakala yato amun maghunahuna kalong mo kakausam ba tawabihay ni atawabihay ni inya to buhay rumahunit yato pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ini ni long tabihan ingkatan pakadaran magjato di hadunya iban ruwaing alam long tabihan ini nilabay rin ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ni rin ha amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin ingkatan mahinang tay ni tiniang kini labay rin ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay rin ha panghati labay rin ha ini kiasulat na tawa paghalom na inisin pagbayasin Allahu subhanahu wa ta'ala iban sini kaupat niya ini ni piaw na tudsin Allahu subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ini labay ding mga kapapanjari sin Allahu subhanahu wa ta'ala in kata namu in magjato day ni ini nilabay rin ha amuin
piapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo tundeng nga mga laong tabihan, martabat, maratib sinamuin pagyanon qadar. Nareng nga mga laong tapatumtum, amuin asal ingkatan hadunya ini, laong tabihan, mangi marayaw inian halaw panghati sin Allahu subhanahu wa ta'ala, piapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala, tinia kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ingkangi aniwan sin karayaw niya tu tinia kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, asal niya tu kadar na bangkaw makahinang mangi, bangkaw long na ingkya sulat kayo mangi na di na mapinda, bang ingkya sulat kayo marayaw di na mapinda, natumtumon sin kita niyo, di kita niyo long tabihan magbihatu pa Allahu subhanahu wa ta'ala, subayin kita niyo at tinia parayaw nato in pamikil nato, iban parayaw nato in pag-iman, iban si panghakad nato pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bunal na sa ingkatan, laong tabihan, magjato inini kadar na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kan namisan ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun da hadis nasabut sin atinya kiakabtang kiasabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunal ingkataan ununo kadar sa ingkita niyo dihilang kita niyo akal pikilan pagbaya din diha dunya ini. Ang kanin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, "Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wairun hambuk den kanyo in wairun kya sulat na in palsukuan niya in siya hasulwa iban in siya hanalka. Law na si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Habihato law na ya Rasulullah in dagbus pagkain kita niyo in hambuk den kato taniyo hati niya kya sulat na in bang siya hasulka bang siya hanalka. Habihato law nin dagbus niya uno tinya magpasad na kita niyo ha mga amuin bang uning kya sulat kato tanyo di na kita niyo maghinang. Sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah, amma man kana min ahli as-sa'ada fayuyassar li'amal ahli as-sa'ada wa amma man kana min ahli asy-syaqa fayuyassar li'amal ahli asy-syaqawa. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini imianin Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Di akta kita atinia papaghinangon sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma man kana min ahli sa'ada fayuyassar li amali ahli sa'ada. Adapun imanga sila amo inlaong tabihan, insyaallah magkasanyangan hasusungon, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala indan pahikasanyang kanila. Damikyan wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassar li amal ahli syaqawa. Adapun in mga sila isab amun long tabihan bihato na masigpit paluhayon day sabsintuhan rabbul alamin in kasigpitan indan pakasigpitan. Ubus ang pabiyasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun mga sila amuin nagkahagad, nagsarak ka, nagtabaru sin alta nila, nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaqa bil husna. Damikyan atin niya nagkahagad ha mga karayawan tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala, wala sila nagpasad. Imahal ka din dito amuin hinang amuin long tabihan aun kudrat aun pagbaya sin kita niyo, aun akal sin amuin kita niyo, bang kita niyo mabaya si marayaw makato kita niyo pamarayaw, bang kita niyo mabaya si mangi makato kita niyo pamangi. Sabab imano siya aun ikhtiyar niya, aun pagbaya niya, bang siya mabaya dumayaw, subay siya magtuyo maghinang marayaw. Bang siya
mabaya na sinamun doon na sa diha karoon, magpasad na rin na siya magtuyo. Ang kanya misanin sa parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila amuin nagtabaru sin alta, nagmabuka patuhan, nag-iman sinamuin mga ingkatan, pag mabuka ingkatan hinang marayaw, aun tu itiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala, way sila nagpasad. Nasubay, dukon kita niyo bihayat tulong nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kan na nasabot pa hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kan nalong nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkaya ni namun akal kato, yanin pagbaya kato, yanin ang pagpi sing kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Subay kaw amuin daran jimajara atawakan jimajara sadya imaatod kimikita sin ununo hinang amuin hikamumpaat kay mo wasta'in billah. Pako magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo kaw tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman kaw tawpikan panduan tabangan hinang amuin marayaw yaon, di ko pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunta amuin katan uno-uno hibalik ta pagyanon kadar, inyang kadar, in kadar. Tiniya, misan yaw na yung pagkaon, law na, apa ko imiyan, law mo, bang kadar, di ako makakaon, di ako makakaon. Sa baba mo ning, nayato di kong danan. Bukong bihato, na mo yung pagpahamta, sin amuin kadar, pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malago amano siya, biya kato taniyo, biya panjarihan kita niyo sin Tuhan, akal, pikilan, iban sin aung pagbaya sin kita niyo. Mabaya kaw kapasuan, kato ko pa mapaso. Mabaya kaw kahagutan, kato ko pa mahaggut. Amuyat tinamulong tabihan, kita mano siya. Ang kana, aung pagpita, aung pagbaya ta, aung akal pikilan ta, biya na sinagi, ha sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Subay kaw, misan long tauno no katang kadar, sa in kita mano siya, subay amuin, long tabihan in daranta jajakahan kikita iaatod iaangan-angan in bangun hikamumpa at kato bunal in kita mano siya aun mga kadar long tabihan amuin long ta kadar na bahagi siya nagdua aun kadar amuin sukutun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bangat tujumato wala kita imanib kaniya tinihad daw akhirat. Law mo kadar na saan hindi na ako magsambahayang. Ngayon tuwang kaway nagsabahayang inya to hisabon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salabian in kay mo in sa lagu-lagu piara sin Tuhan Rabbul Alamin amo na in akal ipikilan mo pansin pagbaya mo. Way ka himinang sa imiyang kolong mo asal dasan inyan kadar na sin Tuhan inamuin di ako maghinang marayaw. Ngayon tubukon. Sa aong kadar di hadunya ini amuin wayro untud pagbayasin kita mano siya ini di kita hisabon, di kita siksaon, di kita taksilon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat biasin mga kadar amuin long tabihan pagsakit, pagpatay elong tabihan paghinang daggus kato bang kita na hinang tao marayaw ragbus, bukong marayaw ragbus maputi, maitom, mapula ini niya kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala wayro untud pagbaya si mano sa ininin natin niya di kita asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin bihato sa bangaw na mo lang tabihan mga kudrat ta o pagbaya taon akal ta magpidon inyaon asubuhon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga lang tabihan muna way ko naghinang sin rukun Islam 5 law mo niya yang kadar da na niya to di ato manjari sabi niya to aun pagbaya ta aun kudrat ta dayon doon hayaon dahil nga sabi ato di manjariyat to lang mo hibalik mo nakatan pakadar sabi na sinagi aong kadar amuin di kita sin Allah subhanahu wa ta'ala asubuhon biya na sin pagpatay kato lang tabihan pagsakit kato paghinang kato tao malanjang maktambok biya niya ni bukon na ni parakala way na nilang tabihan ini kaw na hinang kaw Pilipino na hinang kaw Milikan na hinang kaw Arab na hinang kaw itom na hinang kaw inya to kadar dato sin Allah subhanahu wa ta'ala way na panglamod-lamod tarayin dito na magkulang maglabi mga tayo manghud na mumulya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin at tuinamuin dahil mga rukun iman unum yan rukun iman unum dahil mga atiniya sa lagu-lagu amuin
papag-imanan ka to tanyo sinsara. Amuyat tulong tabihan na tungod sinamuin rukun iman unum. Hapangadjian hika tu. Mari kita niyo papangadjian hika upat. Law na sin Sheikh ad-darsul rabi' aqsamut tauhid wa aqsam asyirk. Aqsamut tauhid wa aqsam asyirk. Pagubos dahil di law nabihan qala Sheikh ad-darsul rabi' aqsamut tauhid wa aqsam asyirk. Bayan aqsam at-tauhid wa hiya thalatha. Tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma was sifat. أما التوحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما التوحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم غير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح fi kilat taksimain. Amuyat tu ingkabtangan sin Sheikh hatungod sinamuin laong tabihan pangadjian hikaupat amuin tibayhuan sin tauhid. Muna mga myulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala yari hatiranan bihayaun way nagbabati laul insyaallah murah-murahan papagmumpaaton ibang papagbarakaton in waktu nato ini bihayaun in tauhid dahil nga mga amo iniin parakala sa lagu-lagu sin kita niyo parakala sa lagu-lagu sabab inlawan sin tauhid amo na yung pagsirik ini parakala sin pagtauhid amo in panunggali sin pagtag-ipon nato pag-ibadat nato tupot sadya pa Allahu subhanahu wa ta'ala amo tulong tabihan ning kahawpuan niya amuin panunggali sin pagtag-ipon sin pag-ibadat nato pa Allahu subhanahu wa ta'ala na inlawan niya siya butel sa sin Sheikh long naw aksam asyirk aksamut tauhid wa aksam asyirk atin niya tibayhuan sin pagtauhid iban tibayhuan sin amuin pagsyirik natumtumon sin kita niyo misang kita niyo nananauhid pa Allahu subhanahu wa ta'ala aun day sa makabatal sin pagtauhid pa Allahu subhanahu wa ta'ala damikyan in ka-Islam aun day sa makabatal kaniya in pag-ail aun day sa makabatal kaniya in sambahayang aun day sa makabatal kaniya in zakat in puasa in haji aun day sa makabatal kaniya suwain kita niyo maanib ha mga parakala amuin hinang makababatal makalalarak makapapasaw sin hinang nato pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hatungod sinamuin parakala sin pagtauhid law na sin Sheikh kala Sheikh rahimahullah ad-darsul rabi aqsamut tauhid wa aqsamus syirk atiniyari aun long natibayhuan sin pagtauhid pa Allahu subhanahu wa ta'ala aktuali long tabihan bang tahambukon hambuk dasay ni tauhid sa bang takitaon in Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mo basahon in Quran daing ha panagnaan sambil paruhulan
impyag bisarahan pagtauhid di na kumuha dahil nga amuin tu parakala tibayhuan sin pagtauhid akan na in long tabihan bahagian sin tauhid siyabot sin mga ulama in dalil niya ini bukunin nilong tabihan at tiniyatahanahan na sadya may talong ta aun tauhid bihay ni aun tauhid bihay ni aun tauhid bihay ni sa ampiag bisarahan na tungod sin pagtauhid amo na tu parakala bangta kitaun halom sin Quran iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na impag taksim kaniya ini long tabihan natawa bahagian atungod sina mapalbahagian sin tauhid ini ni atinya intibayhuan niya ini labay ring hasara inihinang initibayhuan long tabihan taksiman at tiniyabihan tibayhuan sin tauhid labay ni ring hasara sabab kiyawa ini in tibayhuan niya ini ring haamuin bang mukitaon imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon gimua bang pagbisarahan in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala di na siya gumuha hapagyanon sin mga ulama tauhid ar-rububiyah al-uluhiyah iban sin al-asma was-sifat narayni long niya amma tauhid ar-rububiyah fahuwa al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq li kulli shay'in wal mutasarrif fi kulli shay' la sharika lahu fi dhalik. Adapun long ning pagyanon amuin tauhid rububiyah siya na long nay namuin magparat saya kita pa Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari tag-amulahi singkatan uno-uno na amuin makhluk pa panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wal mutasarrif fi kulli shay la sharika lahu fi dalik wal mutasarrif at tag-amulahi at iniya singkatan uno-uno bukon naman hadunya ini hakatiling kal alam hakataan sin alam damikyan long na wa amma tauhid al-uluhiyah fa huwa al-iman bi anna Allah huwa al-ma'bud bihaqqin la sharika lah damikyan in pagyanon tauhid al-uluhiyah amo na in mag-iman kita magparat saya kita bunal tuodin Allah subhanahu wa ta'ala siya na in Tuhan at iniya tunggal pagtag-ipunan singkatan la syarika lahu fi dalik tinya wayroon Tuhan at tinya amuin limbangan mo pa in Allah subhanahu wa ta'ala atungod pag-ibadat matukan niya wa huwa ma'na la ilaha illallah amuna to in ma'na sinamu in la ilaha illallah at tinya la ma'bud bihaq illallah dahil di sabutin syik bi anna Allah fa huwa al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ma'bud bihaqqin la syarika lahu fi dalik subay kita mag-iman magparat saya bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala siya na in Tuhan tunggal pagtag-ipunan singkatan wayroon tinya manjari magsakuto kita rin dito wa huwa ma'na la ilaha illallah amo natin ma'na kamaksuran sin la ilaha illallah la ma'bud haqqun illallah tinya wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan tuput in Allah subhanahu wa ta'ala fajami'ul ibadat min salatin wa sawmin wa ghairi dhalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah ingkatan ibadat ununo tibahiwan ibadat biya na sin sambahayang iban sin puasa iban sin kaibanan pa wajib subay tuod hati niya karna sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yajuzu sarfu shay'in minha li ghairih di manjari amuin pakatuon mo parugaingon mo in mukal na mo kapag ibadat mo yan di manjari magpuasa ka o magjakat ka tawa uno na ibadat law mukal na hikuan na tawakal na hikuan niya un inya to di at manjari inya to makawa talyat to sinamuin laong tabihan sin kaikhlas ta atawa pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala
Wa amma tauhidul asma was sifat fa huwa al-iman bi kulli ma warada fil Qur'an al-Karim aw al-ahadits as-sahihah min asma'illahi wa sifatih. Tauhid al-asma was sifat pagyanon amunayn magparat sa kita ha mga kasipat-sipatan sampulna iban kangan-nganan sampulna sin Allah subhanahu wa ta'ala amun labay kialimpal ha Quran iban sin hadis sahih daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam isbatun ta in Allah subhanahu wa ta'ala atinya ha ununo imbeta niya amu intumu pakatutupan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala banguno ngan niya banguno sifat niya amu in beta katu tanusin Allah subhanahu wa ta'ala kahakaron tayatu ha amu in pagbeta katu sin Tuhan Rabbul Alamin demikian ini para kala di takaingatan long tabihan bang imanin Allah subhanahu wa ta'ala in siya bihaini subay kita niyo magkahagad di na kita tumawil dahil nilaw na sin Sheikh min ghairi tahrib di na kita magtahrib di ta nato pindahan wala ta'til di ta nato tinya long tabihan amuin gantian wala takip di na kita magpahantang long tabihan bihaini ba wala tamsil di na kita magparagbus amalan bi qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini nagpahatin Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad baita ya Muhammad Tuhan Allah in siya tunggal Allahus samad siya Tuhan amuin Tuhan papangayuan singkatan mangangayo kataan hajat si manusia tinya kataan paglagi si manusia Allah subhanahu wa ta'ala maka dihil makasolve kanya lam yalid wa lam yulad na Tuhan yan way siya piyag anak iwan di siya mag-anak walam yakul lahu kufuwan ahad maksud di walam yakul lahu kufuwan ahad way makasibu Allah subhanahu wa ta'ala hang sulagununu laysa kamithlihi wa qawlihi azza wa jal laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir laysa kamithlihi shay' wairun sibu sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwas samiul basir in Allah subhanahu wa ta'ala takapangdungog takapangita sa magkakad kita aun impangdungog iban sin pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay at tinya bukun biasin ayaw tato mo long ta biasin pangita ikuan biasin pangita ay bukun yato at tinya magkakad kita tupot in Allah subhanahu wa ta'ala aun pangita aun pangdungog sa inhantangan niya to way nato panglamod inhantangan niya way nato panglamod-lamod sin kita sabab beta na sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wayroon hati niya mga makhluk ya panjari niya makasibu sinamuin mga kasipat-sipatan long tabihan iban ngan sampurna sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qad ja'alaha ba'du ahli al-ilm naw'ain wa adkhala tauhid al-asma was sifat fi tauhid ar-rububiyyah wa la musyahata fi dhalik lian al-maqsud wadihun fi kila taqsimain long niya deng mga ulama pia paghambuok na tauhid al-asma was sifat iban sin tauhid ar-rububiyyah inya tulong na wayron da biya long ta para ka ala to sa babing maksud hambuok hatungod sinamuin dua sila yato insyaallah subhanahu wa ta'ala amurato magkulang maglabi di hilanta jama naman yu tiyo ingkabtangan sin Sheikh amun nagbaktol sin kitab insyaallah aw ninibi along ta sarahan niya pasawa man yu tiyo kalumura-murahan ha amuin magbak na kita niyo ha waktu biya sin waktu ini adlaw tinya hamis dum jumaat susungon bang kita niyo dihilang pa sin Allah subhanahu wa ta'ala umuliwan sin waktu magbak kita niyo rin dito inya to dihilang tama na manyutiyo maksud ingkabtangan sin Sheikh sa aon pabiya mga manyutiyo sa butunta hatungod sinamuin tibayhuan sinamuin pagyanong tauhid aywan sinamuin tibayhuan sin syirik pagyanong dahil sinamuin Sheikh ya tuma na sadya insyaallah amuin magbak kita ni magbalik dihilan nato kamaksuran manyutiyo kasawahan inamo ingkabtangan sin Sheikh mamang kita nyo di magkakuha din ang maksud niya dihilang kita nyo tawpik sin Allah subhanahu
wa ta'ala iban sin waktu nato papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin agi pagbalik-balikan namo bang ang kabtangan namo nasa kamu na sadya magpabuntol inyat to baha dahil kamu asadya iban dahil nga saitan sa bang ang kabtangan namo imamu inyat to baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to atin niya akarun yan kita niyo tumtumon sin kita niyo mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumon sin kita niyo in kita atin niya ahlus sunnah pag-ianon ini misanday nga syaitan bangin bisara na yaong bunal kabtangan niya bunal subay kita ni kumahakan inyan matampal yan haamuin kisah ya Abu Hurairah ng syaitan at niya bang nato kitaon piya pakahakad da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ha syaitan hatat kala ing kabtangan sin syaitan bunal maingkan ing syaitan at niya ing karya sa linya putingan sa hatat kala na may ta siya sin bunal piya kahakad siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang misan ni sa bisyo mano siya mamayta bang bukon na bunal lagi-lagi bang ha pag-ibadat buwa na rin ha Quran iban sin sunnat sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dalil na to dakula bisis na to dakula haynang na to pag-ibadat na to pagtag-ipon na to patuhan na to Rabbul Alamin amunain kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran mahamulya iban sin sunnat sahiha sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli rito magsarang sukul tuod kami kanyo katan magtulong tabang kita niyo haynang marayaw magsahawi sihawi kita niyo hakabtangan haynang bukon marayaw magpabuntol kita niyo sin hinang nato bangman kita niyo makadauhat sin rida ibang maksud nato maksud taniyo ra di dunya amuin dumauhat kita niyo sin pag-ibadat pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin murah-murahan patubtubon nato namun asadya dito magmaaf kamo imahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allah